turabasuje mwese aho muherereye. Imana ikomeze ibagirire neza mu mirimo yose y'amaboko murimo gukora. Uyu ni umwanya tujya kubagezaho amakuru arimo kuvugwa hirya no hino. Hano mu Rwanda turababwira ko u Rwanda rwatangiye gukingira virusi itera sida. Turaza kuhava tujye i Rusizi n'undi hano mu Rwanda, aho umusaza yasanzwe hafi yiwe yapfuye, akaba hakekwa ko abo yatanzeho amakuru kuri jenoside ari bo babigizemo uruhare rwo kumwica. Turaza gukomeza muri aya makuru yacu tubabwira amakuru arimo kuvuga muri Israeli, tuze gusoreza n'amakuru yacu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. U Rwanda rwatangiye gukingira virusi itera sida ku mugaragaro. Mu rwego rwo kurwanya ikwirakwira rya virusi itera sida, u Rwanda rwatangije ikoreshwa ry'urushinge rwa PrEP rukora igihe kirekire, aho rwitezweho gufasha abantu bafite ibyago byinshi byo kwandura iyi virusi. PrEP ni umuti wifashishwa mu gukumira kwandura virusi itera sida, ukaba ukora mu mubiri aho uremamo ubwirinzi bukomeye butuma virusi itabona aho yikinga igihe umuntu ahuye nayo. Tariki ya 3 Mutarama 2025 urushinge rwa PrEP rwiswe Cabotegravir rwatangijwe ku mugaragaro mu bigo nderabuzima bibiri byo muri Kigali, ari byo Gikondo na Busanza. Uyu mushinga rero uri mu cyiciro cyo kugerageza, kandi biteganyijwe ko ukizwe mu bikorwa neza hashobora gukorwa gahunda yo gukwirakwiza mu gihugu hose. Dr Bazire Ikuzo, umuyobozi w'ishami ryo gukumira sida mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, yasobanuye ko urushinge rutangwa rimwe mu mezi 2. Ibi rero bigabanya imbogamizi zaterwaga no gufata ibinini buri munsi, bityo bigafasha kongera imikoreshereze no korohereza ababikeneye. Iki gikorwa rero kigamije gufasha abantu bafite ibyago byinshi byo kwandura, barimo abakora uburaya, abaryamana bahuje ibitsina, abo babana bafite ubwandu aribo bita mu cyongereza discordant couples, hamwe n'abangavu n'abakobwa bakiri bato. Dr Ikuzo yagize ati, uru ni serivisi igenewe abantu bafite ibyago byinshi byo kwandura, cyane cyane abahura n'imbogamizi zo gufata imiti ya buri munsi. Urushinge rushobora no kugabanya isoni n'ikimwaro gikunze kugaragara ku bakoresha PrEP yo mu binini, cyane cyane urubyiruko. Mu myaka 10 ishize u Rwanda rwagabanyije umubare w'abandura virusi itera sida buri mwaka bava ku 10,000 bagera ku 3,000. Dr Ikuzo rero yavuze ko kongera amahitamo mu gukumira iyi virusi ari ingenzi mu gukomeza kugera ku ntego yo kuyirandura. Mu gihe cy'umwaka umwe rero bigerageza, abatewe uru rushinge bazajya bakurikiranwa kugira ngo hamenyekane niba umubiri wabo warakwiriye neza kandi wararwakiriye neza, kandi ruri gukora akazi rushinzwe mu mubiri. Ibyavuye rero muri ubu bushakashatsi nibyo bizashingirwaho mu gufata umwanzuro ku rwego rwo kurukwirakwiza cyangwa se gukomeza gukoresha gusa PrEP yo mu binini. Nk'uko rero bimeze kuri serivisi zindi zo gukumira virusi itera sida mu Rwanda, urushinge rwa PrEP rwitezweho gutangwa ku buntu kuri ibyo byiciro byavuzwe haruguru byabanje gutangirirwaho. RBC rero yateguye kandi gahunda yo kwigisha abaturage ku byiza by'uru rushinge, aho umuyobozi w'iki kigo yavuze ko ubukangurambaga bwatangiye mu Ukuboza 2024, kandi bwitezweho gushyirwa ku rwego rwo hejuru mbere y'uko Kamena 2025 irangira. U Rwanda rwamaze kugera ku ntego ya 95 yashyizweho na UNAIDS, aho igamije ko 95% by'abanduye bamenya ko banduye, 95 byabo bakabasha kwivuza, 95% bagafata imiti igabanya ubukana. Iki gikorwa rero gishya n'indi ntambwe ifasha igihugu mu rugendo rwo guhashya virusi itera sida mu buryo bwa burundu.
murumva rero ko u Rwanda rurimo kugenda rwitwara neza cyane rugera ku bintu bikomeye, aho rumaje kugera ku ntego yarwo ya 95 rwashyizweho na UNAIDS, aho igamije ko 95% by'abanduye bamenya ko bayanduye, abana 95 byabo bakabasha kwivuza, 95 kandi bagafata imiti igabanya ubwo bukana bwa sida. Murumva rero ko ibintu birimo kugenda bigana heza, babandi bafite ubwandu murumva ko ari igisubizo, ndetse n'abandi bafite ibyago byinshi byo kubwandura, byo kuba bakandura virusi itera sida, nabo murumva ko bashyizwe igorora. Reka nyuma y'amasegonda make tugaruke tubabwira amakuru arimo kuvugwa i Rusizi. Rusizi w'umusaza asanzwe hafi yiwe yapfuye, akaba akekwa ko abo yatanzeho amakuru kuri jenoside ari bo babigizemo uruhare. Nsabimana Berkimas wo mu karere ka Rusizi wari ufite imyaka 68 y'amavuko yasanzwe hafi y'urugo rwe yapfuye, hakekwa ko yishwe n'abantu yatanzeho amakuru y'uruhare bagize muri jenoside yakorewe abatutsi, bagafungwa, bakaba bararangije ibihano bagafungurwa. Byabereye rero mu mudugudu wa Karambi, akagari ka Kabageni, umurenge wa Nyakarenzo, ku itariki ya 9 Mutarama 2025. Bivuga ko rero nyakwigendera yishwe n'abantu bamutegeye mu nzira, umurambo barawukurubana bawurambika hafi y'urugo rwe. Jenoside rero yakorewe abatutsi ikirangira, nyakwigendera Nsabimana yabaye konseye wa segiteri, ari nabwo yatanze amakuru ku bagize uruhare muri jenoside bikekwa ko bamwishe. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Rusizi Alfred Habimana yabwiye ikinyamakuru Igihe ko RIB yatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane abagize uruhare mu rupfu rw'uyu musaza. Ati nabaratabwa muri yombi, RIB rero iracyakora iperereza. Meya rero Habimana yasabye abaturage kwirinda kumena amaraso y'inzirakarengane no kubana neza mu mahoro. Ati igihugu cyacu gishyize imbere ubumwe n'ubudaheranwa no kubaka umunyarwanda utekanye. Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 hano mu Rwanda yatwaye inzirakarengane zisaga 1 miliyoni, ndetse n'igihombo ku gihugu. Nyuma yaho ubuyobozi burajwe inshinga no kubaka iterambere ry'abanyarwanda. Icyo dusaba abaturage nuko twese twafatanya n'ubuyobozi kubaka igihugu, abagifite inzangano bakazireka. Ubuyobozi bw'inzego zibanze n'abaturanyi ba nyakwigendera Nsabimana Berkimas babwiye iki kinyamakuru ko bakeka ko uyu musaza yishwe n'abagize uruhare muri jenoside yatanzeho amakuru muri Gacaca. Urumva ko rero ari ibintu bibabaje cyane mu by'ukuri, kwifata abantu bakaza bakavutsa ubuzima undi muntu ufite ubuzima nk'ubwabo. Urumva ko ari ibintu bibabaje cyane. Reka dukomeze twihanganishe umuryango wa Berkimas, ukomeze wihangane, kandi mu by'ukuri ubutabera nabwo buzakore akazi kabwo. Reka nyuma y'amasegonda make cyane tugaruke tubaramburira n'amakuru ari kuvugwa muri Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Israel ikomeje kwatsa umuriro muri Gaza. Hamas iyo ikaba yavuye mu bice bimwe na bimwe. Ibintu rero bikomeje kuba bibi cyane mu gace ka Gaza, aho Israel ikomeje ibitero simusiga mu ntambara ihanganyemo na Hamas, ndetse ibyo mu ijoro ryakeye bikaba byahitanye abantu 50 barimo n'abana, bituma umubare w'abamaze kwicwa n'intambara kuva uyu mwaka watangira ugera kuri 332. Abantu 8 rero mu barayi bishwe biciwe mu majyaruguru ya Gaza, agace kari mu twanyuma abarwanyi ba Hamas basigaranyemo ibirindiro, dore ko ibitero bya Israel byabaciye intege mu buryo bufatika. Hagati aho ariko ibitaro biri gutaka kubura mazutu yo kubifasha gucana kugira ngo bikomeze ibikorwa byabyo, ibishobora gutuma rero ibitaro bitatu bifunga imiryango. Amakuru akavuga ko birimo abana 15 bavutse batarageza igihe, ku buryo umuriro uramutse ubuze gato ubuzima bw'abo bana bwajya mu kaga. Ikibazo rero cy'inzara nacyo gikomeje kuzahaza abatuye Gaza, cyane ko badafite ibiribwa bihagije ndetse n'ibibonetse bikaba bidasaranganywa kuri bose nk'uko amakuru ya Al Jazeera abihamya. Hamas imaze iminsi itangaza ko yifuza ibiganiro, ndetse iherutse kwereka BBC
abanyayisiraheli yashimuse yifuza gusubiza icyo gihugu, ariko ibi bigatuma Isiraheli yemera guhagarika intambara mu buryo bwuzuye. Donald Trump ubura iminsi mike ngo yinjire muri White House nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aherutse gutangaza ko mu gihe cyose Hamas itazatanga abaturage ba Isiraheli yashimuse, umuriro uzakomeza kuyakaho mu buryo bukomeye. Benshi babibona nko guca amarenga yuko nagera ku butegetsi azarushaho gushyigikira Isiraheli mu ntambara irimo na Hamas. Magingo ya rero iyi ntambara imaze guhitana abarenga ibihumbi 45, abandi barenga ibihumbi 109 barakomeretse. Reka rero aya makuru yacu tuze tuyasoreza muri arimo kuvugwa muri Leta Zunze Ubumwe noneho za Amerika. Yatawe muri yombi agerageza kwinjiza umuhoro mu nteko nshinga amategeko ya Amerika. Polisi y'i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yataye muri yombi umugabo wagerageje kwinjira mu nteko nshinga amategeko yitwaje umuhoro n'ibyuma bitatu mu gikapu cye. Ibi rero byabaye kuwa gatatu tariki ya 8 Mutarama 2025 mu nyubako ya Capitol iherereye muri Washington DC, ahari icyicaro cy'inteko nshinga amategeko ya Amerika. Uyu mugabo rero yafashwe mbere gato yuko Donald Trump ajya muri iyi nyubako gusezera bwa nyuma nyakwigendera Jimmy Carter, wabaye perezida wa 39 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uheruka kwitaba Imana. Abashinzwe umutekano muri Capitol nibo babonye bwa mbere uyu mugabo, bamusatse rero bamusangana igikapu kirimo umuhoro n'ibyuma bitatu ubwo yageragezaga kwinjira mu nteko nshinga mategeko. Murumva ko rero ari ibintu bitoroshye na gatoya cyane. Uyu mugabo Donald Trump benshi baramuhiga, benshi bagashaka kumuvutsa ubuzima atari yanatangira kuyobora. Murumva ko ari ibintu bitoroshye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka rero tubashimira muherereye hose, Imana ikomeze ivange mu byanyu, kandi mukomeze mukore umurimo unoze. Nge ndi Emmanuel Nshimiyimana.